Ham Padre Santo, cielo ventana ikita kichaykamus paiki Padre Santo, cada onoman Dios taitai achaita sabiduriata hoika muaiku Padre, palabraiki taitai entiende kunaikopa, jawai kunaikopa, Dios mío, amado todopoderoso. Ham hataitai yachachkankim Padre Santo, ham hawamuchkankim Señor, Padre amado Dios de la gloria, ham manta hataitai, manam Padre Santo papai, pakakuy mankuchu Dios taitai Padre Santo Señor, rima payay kuaiko palabraikita, parla payay kuaiko palabraikita, ni kuaiko anunciay kuaiko Dios, enaspaiki Padre Santo kay ratupi Padre Santo, almay kumampas taitai Padre Santo, hatong kusikuita juntay kamoy, hatong entendimiento ta juntay kamoy taytay, enaspaiki Padre Santo, chuya espiritu ikiwan kunan kay rato, lado ikopi sa ikuspaiki Señor, palabra ikita, enseñay kuay ni kuay ko Señor. Gracias poderoso Padre, gracias amado Jesús, gracias Dios Espíritu Santo. Amén, amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bien, gloria a Jesús. Tiaiko y cuyasayaikona. Temanchik mi canja, kaitardipe. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Anchaina nichkaj temanchikanja. Amén. Gloria a Jesús. Invitamos que San Lucas, libro San Lucas ta mascaico y gloria a Dios, aleluya. San Lucas capítulo 19, verso 1 hasta 10. Hawaii kosun chikuas hayaikona. Amén. A ver, Jorge, mi Biblia quita. San Lucas capítulo 19, verso 1, chaimanta hasta 10 kama lectura sunchik. Amén. Gloria a Jesús. Kaipinin kainampatanispa, palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y descendió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Amén. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Taita Dios pa palabranme rimapayawanchi kay tardipi kay nampatanispa. Kay Zaqueo ronas, Señor Jesucristo ta riksikuita munasja, hawaikuitas munasja, tarikuitas munasja. Porque kay Zaqueo
Señor manta iaparona rimaptingsi pay hatunta at mirakuspaning mangkasha imayna nirikohya kay Jesus suteo rona kachkang altuchu kachkang mang gringo chukachkang mang negro chukachkang mang gordo chuflakuchu imaynaya porque reksikoyta imunay mang nyuhan nispangsi kuyas hayaykuna kay sakeo yung paychata mayoring kay lamang waklawmang porque kay sakeo nakakasha yapa waking runapa cheknishang amado hermano a su nombre hatun cheknish hakasha hatun marginas hakasha amen en aptingse kuyas hayaykuna kay runaha ningse enterakuykungse uyarikungse Jesús de Nazaret me jamuchkan pay me kay llaqtaman visitamachkanchik porque kay runaha poderoso wañus hakunatapas kawsarichinmi unjuyniyuq kaqkunatapas endemoniado kunatapas tiyarichinmi porque kay runaha hatun poderoso runam pay me jamuchkan kay Jesús sutiyuq runam kay llaqtaman jamuchkan visitamachkanchik nispansi yaparuna japarita gallaykum enaspansining wakirnempi kaqkunata jakuchik Jesús uteyuqmi jamuchkan porque payta jakuriksikkamusun porque payqa palabrawanpas nadalla palabrata rimapayaypaptinchikpas almanchikpi heridas hakaspapas sanuyaykamusunmi espiritunchiktapas sanuyaykachimunqam porque paypaqa palabrallanmi hatunta yakuhina ukunman yaykuykuspa limpiaykun nispa amado hermano enaptinsi pero kay saqueos tapukuspanin pitaq kay kachkanman maymanta qamuchkanman maytañata qamuchkan chiqaptachu qamunqa nispan si tapukun manas runa contestancho manas runa rimapayancho runas uyanta wischuspan si pasakun gloria a Dios aleluya yang hanyam kay suaja Luhan chiktapas yang akahkunamanta involucrawachuan porque ama kay runawanga juntana kusuncho nispansi mana contestancho amado hermano pero runaja ray jaimantas kaypachka amen chay si haway kachakun kay sakeo enaspansi imatatah kunanga rurasaj taksa chayaraktaj kani manatak alturak chukani wakirne runaja hatun kainingwan si taparon alto kainingwan si taparon pero kay sakeuña takse taksa chaya muyurichkan mana mailauninta saltansi hawansi pero manas pay tarikuyta atincho rikuruyta atincho Jesús de Nazaret chay llaqta ukuman yaykuykamushanta pero wakirne runaja ningsi ñamñu gagari koroniña waqaya wakta kamuchkasqa maestroqa waqaya kuyayllanpa yaykuykamun pero payñataq sinichkan imaynataya ñuqa rikuruyman porque alto kaspayqa rikuruymanmi nispan hawaykachakuchkan maskachkansi huk lugarta yuqaykuspa hawaykunanpaq kuyasqallaykuna amen eraptinsi chay tanto muyorisqanpa qawampi kachkaptin waknachampi huk planta kachkasqa sacha kachkasqa imam chay sacha pasutin higos sacha karqa imam chay sacha pasutin kasqa lechkankichik chumanach imam kasqa ¿cómo se llamaba? Chay sachapa sutin mi kasqa sicómoro. Chay sachaqa kasqa subinan atinan chaynalla kasqa ramayuqraqsi kasqa enaptinsi saqueoqa piensakuykun imatata ororaruyman yaqanchu wakman subiruspay Jesús rikuruyman rikurusaq punim wakman subiruspayqa imatam ruran deprisa
apurang mang Jesus tarikunaypak superusa porque kaironaga tanghay ko ang mangme unyo puro ang mangme o saroro ang mangme kay taksaya kasay takaway ko as panispang sining kay nanyaro na pika may tachiki ka mong Jesus ka pero wag alto mang yukarusay naspay ka rikurusakme Jesus de Nazareta kanispang ning amen rikurusakme sakyo ngayon kay kung si kinaspang si kaway kachakuch kang enaspang si tantiang seguramente wag barbachayok chikikach kang Jesus de Nazaret ka wakaya paita mi kiwag sumakta tanghay kamuchkan ko seguramente paichakach kang mang nispang sining chay mantas tantiong kambiari kong inapting ning manampay hakang mancho wag hukning Diyos mi kang mangka pay ganich kang wakway tach Jesus kakamuch kang pero Señor Jesucristo de Nazareno ka may pinyatah kakuch kang mangkara chay alto mang yuharus pakachkapting amado hermano pay kanya mastanya asoy kakaramus kamay man o kulaw ning man enas paniko sakeo baka mo'y chay manta pitah kangki enapting sining nyugam kachkani chay riksi kuskay ki munaskay ki nyugam kani Jesus de Nazaret bahay kamo'y chay manta porque kunang me hampa wasikimang resun chingnis panay kong amado hermano amen kunang me hampa wasikimang resun kunang mi hampa kahpi kamusong parlapayay kong enasting si sakyo bahakay kamong chay manta chay sachamanta si komurmanta bakay kamong enaspang sining kunang ka Jesus wasipim sa may kamong kosis ka wakya ning eskriba iya paro na niya tak si kawan kay nampatanispa imatatah kay Jesus ka lokuyaron chu imaynatah imatah kay runaka kaway aling yatang wakrunaha ni warha aling yatang wakhari haniwara aling yatang wagbesinoy wakruna kunaka primoy kunapas pamilya kunapas niwara porque kay Jesus ta faltaron ka khol ke hinapting ka khol ke uruna mang mi happy pakonga enapting mi chay nam papi kiking korumpikong anispang mi iya paro nakaping sakoy takalakoy ko amen aruna srimay takalay ko tantias kachayay mi imam rimas kachayay mi chay mi kay runakari kay Jesus taka faltaron mi kulki tamunaspang mi kay Jesus ka kay runamang ka asoy korong mi kunang pakchikifaltang apostol ko na pakchikifaltang iya pawakhipang katimoh ko na pakchikifaltang mikoy anchay chiki kay runaka kulki kayo runawanga kamasta amista takarway takayay kunampa kalpach kang nispanchay ng pata Jesus tapingsay takayay kungko amen gloria a Dios aleluya waking merunas ning imay natata Jesus hamring kikay suamang imay natata ham Jesus kayrunaka kay katataka wakachuang mangkukara ama asoy kuicho ama korey kuicho ama tupay yapas tupay kuicho porque kayrunaka hatun tang wakachuarako kamta pasyay ng wakay kachisungki mang nispangse sa kiota amado hermano runakuna parlapayang Jesus ta inaspa tupay kachispa consuelanco Señor Jesucristo ta pero Señor niya tak si kawachkas kasungkunta amado hermano amen Señor kakawachkas ka sungkunta manampay kakawas ka hulhimtacho amado hermano amen desayuno pipa sakyo ka sa pachayan si desayuna hulihim paskarga chakram paskara wasin paskara hulihim pas cantidad kakura almuerzo cena desayuno kamang punyus pipa sa palang si punyus ka
Manaspaita kawarmi pas manascacho. Imainampi, ¿por qué? Cobrador de impuesto, wakchatapas, pobretapas paiga, manas perdonacho. Cobra ecoxi, amado hermano. Viuda pascacho, anciana pascacho. Manachum che impuesto manta, pagay con inapting kamay kacho, soldadong kunata, pasaychi, enaspaikichi, jala y tawakta destruimoichi. Tanto odiado casca. Amén. Hatun odias casca. Y matas que palabra significan man. Y matatas que palabra rima paya wachkachuan chikuyas hayaikuna. Kay tiempo pin ham niwag. Señor, faltan ragmeriksi koini nispa. Amén, haikatang ninki. Señor, tari kuruitang munaiki. Riksi kuruitang munaiki. Hamtam taytay, rikuruitang munaiki. Hamtam papa, songoy kumo yaikoy ka munaiki tamunani. Ninki chumanachu. Haikatiru tatang niwakara. Pero Señor ha, nisuchkankim. Hija, kagaya kay pikachkani. Kagaya kay pikachkani, manachu simti kuanki, manachu musyay kuanki, manachu sungoy ki pichihap taponi, simti kuanki nispang mi Señor kanisuchkanki man. Pero kamnyatagme komoda koronki, kay sakeo hina, alto chaman komoda koronki, tienday ki kang, ninki, manam tienday wang kanchu tiempo nispa. Waway ki kuna uchu ichakuna kang, chaywang mi ham ninki, waway kunawang mi mana kultumang rita atinicho nispay kininki, altumang komoda koronki, trabajo ikichum kang, altumang mi sakeo hina komoda koronki. A su nombre, a su nombre. Ari evangelio peja crees kawagmi, evangelio tanganich kawagmi, Cristo salva, Cristo sana. Ari chainatam haparich kawag. Pero cristianom altuman como da koron kunan kay tiempopi. Amén. Dios pa utilizas hangkaspaiki. Yagachu masta Dios utiliza sunaikita munawak ichamanacho. Munawak mi Dios utiliza sunaikita. Manamkham oraspaiki, manamkham reprendespaiki. Sakeo hinacho altu chaman como da koronaiki. Oraja mananyam ora kunang nyacho. Oraja mananyam vigiliata pasanang nyacho. Predicador ha haukayanyam tiya kunang mananyam ayunu taruanang nyacho, mananyam vigiliata taruanang nyacho. Ama sakeo kinacho kai, ama altu yamancho como da koroi, chay altu manta bajamo y pampaman, enaspai ki alpata saroi. A su nombre, a su nombre. Evangelio kaminuta saroi. Evangelio kaminuta saruspaikim kuyanki valoranki taita Dios pa kahkuna milagron kuna hampa vidaiki pero ashanta a su nombre, a su nombre, a su nombre. Amén. Saqueo quería saber quién era Jesús. Y achaikuitas paimunas pitas kai Jesús kachka. Amén. Julgin karja, kapugnin cara. Pero que Saqueopa okunga totalmente vacío cara, amado hermano. Amén. Okunga cara lleno de corrupción, lleno de odio. Manapipas hawai kuitapas munakcho. Haikaya chayna kachkanki. Wawaiki. Wahachi suptiki nichkanki. Kay maldito warmata wawakor hanim nispa. Waki haning mi. Kaita kay upataya wawakurani. Kay songso taya wawakurani. Kay borracho taya wawakurani. Kay na borracho kalam taya chaspaeha. Ama wawakuy manchukara. Wiksayo kuya puwanyo kong mangkara. Uwawa kuchikaptinya wanyo kong mangkara. Hay kaya pisakong kikuyas kayay kuna. Amén. Pero manam kamya changkichu Dios paplang ninta, amado hermano.
manam kang musyang kicho imay nampaka Dios taita chewaway kikunata prepararon namta kuyas kayay. Amen. Manam kay sa kiupas musya kuracho imay ora imay punchaw salvasyon pay manchera mo ng manta. Manam pay at sa kuracho pay kanira chiki kay kapipas tupay ya tupasang minispang. Amen. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Amakam, mana estudio kasay kiwancho, komoda kuro isakyo hina. Mana estudio menyo kakakani. Nispay kikam ka alto manarongki, komoda korongki. Imno pidirihway ko pastor, o imno pidirihway ko hermano, nispanisong kinapting akas mo ng kicho. Imaning kita manam estudio ikancho, manam leita ya chanicho, manam ati mancho, lectura pidirihiway ko, manam yakta munancho, lectura pipas, rimariruita kapariruita. Amen. Imatam eskusata churang, mana estudio yok, kaskanta. Manam leita tinicho. A su nombre. A su nombre. Pero tapukoy. Imay natatakam ta Dios levanta sungkimang. Imay natatakam Dios ham ta Dios taita prepara sungkimang. Si ham enfrentadora kan kinapting mi Dios preparaita kayay kusungki. Si ham ayunay takayay kong ki Dios mi preparasyon ki mana estudio patapas nyawin taga Dios mi kichay kong palabra kawanampak palabra leenampak amado hermano. Así es que han manam ninaikicho manam letrata yachanicho leita yangam chay hakachkan amado hermano chay mikinichkan Jeremías 33:3 clama a mí yo te responderé. Chayman taimaningmi y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Gloria, aleluya. En apting ko ng hamningki mana estudio yung mikani pastor. Gloria a Jesús. Chay mikaga iglesia manches kan chikpitarea kakuchka. Manarak mi prepara kunirak chu pastor. Pero cada tardita takichkan ki kulto kupega imeneria kuno tapas. Quechua tapas. Tukoy imatapas takikuchkan ki. Eras pa mana chu grabakon ki. Amen. Luego chumapi texto ya paskachka. Mana sinichkan kichu mana letra yung mana estudio mekanis bait mana sakeo na komoda kruchkan kalpukichu. Chay mamta baham hinaspay ki khungkhuray orakoy wahay Dios taitata mañakoy Señor yachachiway Padre palabray kita predicanay pa palabray kita haparinay pa Señor nispay kini Dios taitata. Amén. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Taita Dios pa palabrang mi kuyas hayay kuna rima payawats kanchi. Amanyam kunang mamtaham chura kung kinyacho hatu-hatunta nyawpah nikimang. Gloria a Jesús. Hangga valientim kanki. Hamga ating kim predikaita. Hamga puntamang mikal panayki. Taita Dios pa palabram tarimaristing. Amen. Ama kayo kuya picho. Hampa kachung kuya sayay kuna. Falda wampas ustupurus hayki. Ama kayo kuya picho kachung. Hampa falda ustupus hayki ka. Kachung hawapipas. Merkado maris haykipi. Reunión maris haykipi. Taita Dios pa kahman tarimaristing. Taita Dios pa alabang santa siempre. Takisting kalintakama puris papas a su nombre. A su nombre. A su nombre. Amén.
Chay mi kay sakyo nichkang kay takay nampatanispa. Señor, Olang hamrik si kachikuanki, yung aparik si kuy ki Señor. Erapting nga Señor, kawawats kaptikim Padre. Hay katam suakurani kada unumanta, o hay katam hechurani kada unumanta, yapang mang mikuti kara chipusa Señor, imanam chay kakayata chukuti chipusa, hasta wang achkatam Señor kuti ka chipusa. Dobleta, cuadruplicado sarang mi Señor, huy ka pusak Padre, manam hay kam hichus hayayta chu Señor nispang nichka. Amén. A su nombre. A su nombre. Manam kaina yatacho Señor nichka. Enas panghalay ning mang entregay ko. Imanirata Jesús. Saqueo kunangka cheramong mi salvación may mangniram kayuasiki mangni. Amén. Entonces, amado hermano, si Dios pa utilizanan kahit muna hinaspaikiha, ham ama necho, analfabetum kanin ispaka ama necho. Amen. Ham ama necho, pastor tienday pintiana y todo tiempo ama necho. Chay mi kwakyon en cristiano kona. Pai kuna mantaja, ora kusganko, Señor, utilízame, Señor, utilízame. Quiero predicar, quiero cantar, quiero alabar. Imainatata, Dios taita, hamta preparasunki, si chakraiki mampasakonki, mana ayunankichu, si tiendaiki pitiakonki, en aspaiki, jolijayataña, saqueo hina kubentachkanki, jolijita, ichaga bolsillo mam takonyachkanki naptin, imainatata hamta, Dios utilizasunki, amado hermano. Mana tiempo ikita ham jorgo con kicho hinapten imainatam Dios ham tanisonki salvación michayamo hogar nikimang nispa. Amén. Pai ni sunay kipaga kuyas hayay hayari palabramanta willakuita predicaita hayari alabaita hayari vecino lugar kunaman pueblo kunaman kalpay en aspay kichaypi predicaita hayari taita Dios pa palabrang manta rimarita hayari chayninta kamam Dios taita jugarita hayari sunki levantaita hayari sunki a su nombre, a su nombre, a su nombre. Amén. Wakir ning apero ning mi imay natatak imakul kaywam takrima pasahe pangarang miki karorak miki pasahe ka holikita mi kubray ko ang inapting ka imatatakusaka. Gloria a Dios, aleluya. Hay katatak chay na taning mancha kung kichumanachi hermano. Primero hawang kim holikita siyon imaipita feniki hakachka, maipita inyiniki hakachka, maipita Dios mang kumpiyansa iki hakachka. Gloria a Jesús, aleluya. Mancha ko inikiwang miche alto mang kumoda kurong kiriksaki okay na. Chay michay mancha ko inikita. Gloria a Dios, aleluya. Deja y hinaspay ki bajamoy. Hinaspay ki taita Dios ta maskay ta hayari. A su nombre. Kunang mantaha ama necho. Manam atisakcho nispaka ama. Atisting manatistimpas nyaupak pisayay. Hinaspay ki rimay ta hayay ko'y amado hermano. Casa de oración o kumantam, wasikimantam, hayaykunki, palabrata predicaita, amado hermano, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Manang mancha ko'y kanancho. Gloria a Jesús, de que kunang nichwa, kamderi hiway ko koropi, imanewakta, no sé pastor, takita tinichkaya pastor kurupiha. Manam kay umay mangyay kumuncho pastor. Pero ro naman tarima ko hinapting ka yay kuramong mang ni kay umamang. Amen. Suatas wanyuraching ko pero chay ka umamang yay kuramong mang ni. Besinunchik si suwa anchay ka umamang yay kuramong mang ni. Mana ay chayok tam ko ng mediodía peharay ko asako
Chayha hukning mang aprauta ring uyarilus pa umamang yay kurang mangme. Pero palabra ka manam umayki mang yay ko ita timangmancho amado hermano. A su nombre. A su nombre, a su nombre. Manam palabra taka apurau chalataga sunghoy que ocupe guardaroita atinkichu amado hermano. A su nombre. Pero kay kunamantam Señor manyay kwasunchi kwentata haykam Dios taitapa churinkuna ñawpaqpi sayaykuspa palabrata rimapayawachkanchik palabrata willawachkanchik kay kunamantam entregananchik chayaykamuchkanña amado hermano. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Taita Dios pa palabra Kahaya kay pinichka. Nos sorprende, por lo tanto, que las multitudes se sintieron molestas cuando Jesús visitó a Zaqueo, un cobrador de impuesto. Cuando Joko, Tomaco, Señor Mayay Coronja, Evangelio Recoronja, Emanispa Rimanja. Hoy chay borracho kunanja predicamos kasanya, pero hinayachos me tomako. Arona harimanja chumanacho. Arona harimanja. Amén. Chay violador pas kunanja predicas hanyam. Arona harimanja. Chay hermana chismosa pas kunanga predicas hanyam. Arona harimanja, amado hermano. Amén. Desde que Cristo rexis haikimanta chismosa kay nikitaja honkanaikinyam. Amén. Mananyam hamhat averiguana ikiñachu ya para una masikipa bidantaja amaña amado hermano. Oruna tapukusón que genaptimpas hampas simikija upayaya kachun wichas hakachun. Amén. Hamja simikita wichharu ichihapta. Si ham huilla kachakun kinaspaikiga kachkanki. Gloria a Jesús, aleluya, cristiana, pero altuman sumah komodadam kachkan kichaipi. Sumahtam komoda kurung ki chismosa vidaikiwang altupi. Amén. Si hukchum himchirusunki, ama resentimiento ang altupi komoda kuruicho. Bajame chay altumanta ginaspaiki. Señor ta chihapta pone sirve. Evangelio cabino pisarui. Taita Dios por palabranta apay camina predicando el santo evangelio a su nombre. A su nombre. A su nombre. Kunanja evangelio willa kunanchik mi kuyas kayay kuna kachka. Manam hamni na ikicho. Manam pastor. Manarach mi pastor. Prepara kuita ati marachchu pastor. Tienday mi atakawachkan pastor. Manam amado hermano. Manam tienda chu salvación mang apasungki. Manam che empresa iki chu salvación mang vida eterna mang yay kuchungki. Palabra rashaiki, palabra predicas haiki, palabra kasukus haiki, chaywang mi vida eterna mang ayay konki a su nombre. A su nombre, a su nombre. Gloria a Jesús, aleluya. Zaqueo era un hombre discriminado por la sociedad, sin amigos. No tenía él amigos, ¿ya? Una persona que aún lo tenía todo, no tenía a nadie con quien compartir. Muchas veces nuestros hábitos nos alejan de los demás y más de alguno de nosotros podemos estar siendo discriminados por el resto. Amén. Zaqueo kasjaimainam mana paipaga kasjacho amigo chan kunapas ni amistadit nin kunapas mana kasjacho. Gloria a Dios, aleluya. Imainam pit mana amigo chan kunakang manchukara. Cobras hanghawa mana kuyakus hanghawa. Anchainam hampas riki kuyas hayay. Gloria a Jesús, aleluya. Joyejiki kan
empresay kikang, sakray kikang, wasi kikang, restaurante kikang, enapting alto bien komodada kanki. Manam yo Dios mangkoy mancho, mapag Dios mangkoy. Dios hakiking ya trabaja chung ninalyanchik niya faltang. Amen. Kampas anchay nam karakanki. Kampaya hachukang mangkara. Gloria a Dios, aleluya. Hermano kaptiki, amistad niki kuna kang manchukara. Kawakay pikah kuna, kuyas niki kang manchukara. Ay. Gloria a Dios, aleluya. Yo hata kalay tam dekhay kwarako. Gloria hermano mayay ko ikoniko. Gloria a Jesús. Familia ko paskalay tam chikni kwarako. Gloria a Jesús, aleluya. Marginado karhaniko. Satanás nisham karaniko. Diablo nisham karhaniko. Falso profeta nisham karaniko. Diablo mantam kay ko na kamong nisham purir haniko. Pero aling wilyakus kay ko kawan yung kay ko kamad hermano. Amen. Gloria a Dios, aleluya. Takla ko iko Dios tayo tapak. Takla ko iko Dios tayo tapak. Hatong ko si kuyo. Gloria a Jesús. Entonces, oyari, se joklado equipe, problemático hari, ogar mi kanja, en aspa willako son que situación ninta, en apting hamja, hatong yachaywan, palabrata hawai kuspaiki, rima payaiku, amado hermano, ama hamja, aunque contram perimanga, hinaptimpas, ama hampas, rima pakuicho, chaywan me ham kikiki espíritu piwaño chikawa, a su nombre, amén. Gloria a Jesús. Si imatapas y achay pagmunanga hinaptinga nyuhahina neikoy. Gloria a Dios, aleluya. Jainim patapuan kunyuhata. Pastor, may mantata construcción pa holijita, fiesta pa holijita, jorjomuchkan kinispanazultiki ka neikoy. Alto silumantan tay churamong nispaik upayara chironata. Gloria a Jesús, aleluya. Amanei chuhamja. Paikunaha suakoh miring. Paikunaha drogata pas kepipakong me. Ama chay nataja, ama yuyakus paiki tokoy matapas rimaicho, amado hermano. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Tajyaco y Dios taitapa. Jesús quiere estar en nuestro hogar. Munawachu Jesucristo hogar nikipi kananta. Oiga, amado hermano. Chay hogar ni kipi mikoy tokoy kochkang hinapting imay natata hamningki. Imay nat ningki mama. Gracias ningki. Pero wakih ning aningmi. Ahora mikunan chikpas tokoruchkang nyam yang kapakoh nyam rinanchik nispaning korikao. Wakih ning imanintah. Wakih ning aning amanya mastaka gastang kinyachwa manam khulhin chikachkanchu. Tokoruptik yung manamham churam tiramongki sasawang minyo hayang kapakusperam timoni enapting lindo cristiano cristiana haritu armi pipas. Amen. Gloria a Jesús. Si hang munanki Jesús de Nazaret hogar ni kimam pasta y tranquilidad che kachimnanto munay en aspaja kanang mi bastante feiniki, amado hermano. Amen. Hukiluya azúcar kachkaspa. Señor tanin que Señor hokiluyaña Señor me yapamonga chay bendición ta manam hokiluyaña chukanga hasta wangara kiptikipas manam tukong hachu, amado hermano. Amen. Diesulisyaña makikipikas kanga manam diesulisyaña chukanga Señor tanin que Señor diesulisyaña kachkang achkam rikoringa makikipi. Chaimi cuando Jesús hogar ni kipikanga, Jesús trabajo y kimayay ko ikamonga, Jesús negocio y kimayay ko ikamonga, enaptinga abundante bendición kanga, amado hermano. Pero wakigninga negocio kang inas papas, anciano kuna, viuda kuna, wakchawawa kuna, asuy kuspa, manyakong hinaptimpas manam huita munancho, anchaywangmi sakeo hina miseriata manyakuchkang a su nombre. A su nombre. Chaywang misakyo hina alto mang kumoda korong hulhim tapas pakarong perhamang lakay kus pangkuchupi.
Hamnya takmi kulikitak may mampagarungki? May mampakarungki? Kul chungoko manchay mantaka? Bangko manchay mantaka? Suami ang kaswaro mang manispas hermanan chika chay tulpan pawaktam uchkuykos chay mampamparong. Amen. Gloria a Dios, aleluya. Pero mayor cosa kang mang amado hermano, alto cielo pitukoy imatar pukunay kipang alto pitar pukoy ka. Alto pitar pukong kinapting ka. Señor, pas hawa mo ka nga bogar ni kita. Inaspang mi pay, haway kuspang ninga. Kay churi kayang kang minyo kapakpas. Kay mga niyang bendisyon ugar ning mang. Ing salakamong niyang por nyo kapakakpit rabakas kang hawa ning kang. Amen. Manam Kristiyano ka, sakeo kinacho alto mang kumuda kurunang, bolsilyong pikol kikats kang, ansyano manyakoy ko, usul chay kita nesmanip timpas, manam kancho mentiro saka, yuyakoy kong hari paswar mipas. A su nombre. A su nombre. Wakihning meningko. Wawatsurin ko na wag ansyano ko na paka, ingenyero ko nam, abogado ko nam, profesor ko nam, enaptin papang haway, limos na tamanyang kutsika. Kisay mana chay churing ka, total rebelde, hinaspa, mana ni huy kompasyon ni ungsul yatapas, enapting rasong ning mga yuksimong, kaya mampas manyako kamad hermano. Amen! Jesucristo ka achka formam takamam, hamta prueba suchkang kimang, rurachkang manchu kay hari kay warmi, palabraita kasukuchkang manchu, prueba iko suchkang kimpay ka. Amen. Chay mikhamka, tarpuilla, tarpukunaiki, kay aicha, kausakoy nikipi. Kristo yam yachang, kay kapunchaw kausanay kita, kay kawata kausanay kita. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así es que, si Jesús hampa, ogar nikimang yayko ikamunam tamunay hinaspay kika, dejanaikim takanya kay nikita, dejanaikim takanyo kay nikita, dejanaikim, gloria a Dios, aleluya, aburrimiento vida ikita, resentida vida ikita, jalay huchalikuitam, dejanaike Jesucristo ogar nikimang yaykumnam tamunaspay kika. Amen. Mananya mga ninay kinyacho, platano tatarpok spaikipas, confía ko Dios pe. Kakao tatarpoy, confía ko Dios pe. Piña tatarpoy, confía ko Dios pe. Amen. Kung ang imayan tatham tarpong, uinyang hach, imaynay, pero hinataya intentaso. Inalyang Kristiyan na kachkanki. Gloria a Dios, aleluya. Inalyang Hawaii kachakuchkanki. Imay nam sakyo pas alto mo yuharora, Hawaii kachakuchkaram waklauta, Hawaii kachakuchkaram kailauta, pero manam pairik si chikarachu perfecto taha, bim Jesús de Nazaret kaskanta. Amen. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Oyari, baja de tu sitial, ninkay nampatanispa. Gloria a Dios, aleluya. Si tú has venido hoy a esta fiesta, aunque tengas todo y creas que no te falta nada, tu mayor necesidad es ¿quién? Jesús. Hampa mayor necesidad ni queja Jesucristo, amado hermano. Amén. Haikata Jesucristo manta hatong yakunayas harayhanayas hinakachka. Yaha chay nakachkan kichi. Yaha chupam de Espíritu Santo bautisay ko son kinapting chayrak ninki. Ahora sí estoy completo sano, nispa. Amen. Our problema kang hinapting ukoy kimay na tarikurerong, songhoy kimay na tarikurerong. Romeyas ka chubasyo churikurerong imay nata. Romeyas ka basyo rikurerong. Amen. Hatong dificultad, problema pasar sungki, imay nata ukoy kirikurerong. Yeno, problemawang.
Chaymantaja vacío recorrieron. Mana Espíritu Santo kahina recorrieron. Amén. Pero chay mi kunang niwachkanchik. Hayay kong kisham Señor Jesucristo ta sunghoy kimang. Enas paikis ningki. Iyay kumuay nyuhamang. Iyay kuy kamaya. Enas paiki kay Evangelio kaminuta puri kachiway. Kuya kong nyuhakasak. Pasensya nyuhakasak. Nyugaya kasak Señor, jalay ni gruna masipa, aling kawanang Señor, nis parimasong amado hermano. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Lado y que pecahtani. Necesitan kimhang Jesucristo manta nis pani. Sunghoy kim yeno kanan Dios pa atining wang nis pa ikiniki. Sunggon chik mi kanang lleno del Espíritu Santo. Manam lamitat yapichu kananchi. Manam kay ukuyapichu kuyanakuy tatarinanchi. Manam kay ukuyapichu abrasana kurunanchik pas. Hawa pipas, calle pipas, may manchay mga rispanchik pas. Evangelio hina kausason, Evangelio hina puriso. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Manam hamni na ikicho. Nyoha Dios pa utilizas hang mikakone. Calle peja. Hok nam payatam saludan ang kuchuang. Iglesia kulyapim. Hasta wasan chik manta. Bulbuyuk sinam pagkamapa. Lakyan ako na chik manam chay na cho. Kalay ning lugar pim kuya na kuya aling ka ng amado hermano. Amen. A su nombre. A su nombre. Dahlia kuy. Producciones, lluvias de unción y poder, audio y video, audio y video, audio y video.